Bingelele abafundisi bonke abakhona, bingelele abadumisayo, bingelele technical team, bingelele umakoti wewundlu ngegama likaJesu. Siyabonga bangcwele ukuthi sithole ithuba lokuzomkhonza uNkulunkulu nakulesikhathi nala umhlaba utengezela njengesidakwa nakulesikhathi abantu bethukiwe, abanye bathukiwe abasalali ngoba bezwe balalela ngoba ayichashe uma ungakufundi izwi lenkosi vele uzotatazela uthuka. Lithi iBhayibheli akekho owazihola nelanga. So wena bawathathaphi? So wena nowulalela ke nawe usalali nawe ufuna ukuvala ama-window, hayi bangcwele. Yebo, andikho lapho kodwa vele siphila kuleso sikhathi. Ngiyabonga baba, nikeza ithuba ukuthi ngizoma phambi kwebandla ngithathi kancane lokho. Bangcwele, ngibonga ukuthi uNkulunkulu nami wangilanda ngelinye ilanga, wangilanda ngolunye usuku, wangithintitha ngifana ne-scrub lab. Sho kanjalo ukuthi kulunga kwemvelo kufana nani? Scrub lab. So wangilanda wazongithintitha ngaba yilento engiyiyo. Amen. So ngiyabonga vele uthi uhlele empilweni kanti noJehova uyahlelela. Nami mhlambe ngangeke vele ngifuna ukuma ngoba ngikhulele la ubaba wayengifundisi khona. So ezinye izinto ezazenzeke ekhayeni lapho zazingenza nje ukuthi ngingayifuni into ukuthi kumele ngingumfundisi noma kwenzeke nami. Kodwa uNkulunkulu uyakuhlelela. Uthi wena uhlela athi nami ngiyahlela. Endelakhe liphumelele icebo elakho lingaphumeleli. So angikuthathi kancane bangcwele ukuzoma la. Ngizothi ke ithi itopic yethu, he is the precious stone that I'm proud of. A precious stone. Itshe eliyigugu. Athi amaXhosa engizichayisayo ngalo. Yebo. Silana ke bangcwele sizofunda ke incwadi kaSecond Peter chapter 2, 1 Peter chapter 2. Sizoyiqala kahle ku verse 4. Amen. Ukuthi bazaze bathi he is a precious stone. Vele aqalanga ke and aqalanga kwabona. No Peter naye uyaquote from the Old Testament. Ilandwa kuIsaiah ku28. Ilandwa lapho. Kodwa ke ngila ukuthi sizoyiqala lapho ibhalwa uPeter useRome, ubhalela ibandla elihlakazekile elibalekile noma elikhishiwe eJerusalema ngoba there was a persecution yabazalwane. So uyabhala ke ukuthi abakhuthaze ngoba basabalele manje abazalwane babalekile ngoba wayefikile phela kuNero, elifikele ibandla kaNkulunkulu. So uzobakhuthaza. Ngiyabona ku chapter 2 nakaqala vele ukhuluma ukuthi lahlani. Yabona angikho lapha
kodwa ithi sidlule nje uthi lahlani bese utshela ngokudla okufanele kudliwe ukuthi kunobisi bese kuba nokudla okuqinile okuyizwi kaNkulunkulu athi kulangazeleleni qala lapha ngisho bese nje ajike jiki masinyane mfundisi Qulu bese athi sondelani kuye Nkosi yami kuyo uthi sondelani kuyo eyithe Jesus haleluya yanqatshwa abantu sondelani usho kanjani verse 4 angisho kancane uthi sondelani kuye kuyo ini inkosi eyithe nani legumbi eyanqatshwa yini yanqatshwa eliyaphila kodwa liphilile likhethekile liyigugu Jesus yes liphilile uthi sondelani kusho ukuthi draw nearer to God uthi James sondelani uma usondela kuye nayithatha igadi lokuthi asondele amen uthi sondelani kuye amen eyitshe eliphilile thank you Lord eyitshe eliphilile ake sikhulume ngelitshe ke manje bengithi ngiyaliguga manje sukela ngisinda nomthwalo wami omningi ekseni nginalo engivala ngalo igate stove bengithi ngifuna ukuza nalo ngizokhuluma ngalento ukuthi ilitshe into it's a solid thing iqinile ilitshe ilitshe ayikaguqula noma linganethwa imvula sistove lizolinetha imvula nayiphela imvula libuyele libe njalo and iBhayibheli lithi Jesus is the same yesterday today and forever ilitshe aliguquki alchange ilitshe ayitshalo zingachange zingasha zenzeni itshe aliguquki indawo futhi itshe sisithofa noma ungeza lo mkhonto uthi nesplay noma ungathi kuzophuka sona lona lisale the way lingakhona li-durable ngakhona and uma ufunda umlando wakudala ufuna ukuthi ilane uma ufunda umlando beba kahle thina sithi amatshe enza ifloor angisho thini kodwa emlandweni wakudala bebakha ngamatshe bakhe ama-walls njengale indonga lezi zaseJericho na ubona i-building yakhona yakhiwe ngani ngamatshe number 2 bebakha iy'nqaba ya ungayobuza loya mama loya yabona loya mama walithatha waphahlaza ulazi kahle ilitshe angakutshela ukuthi ilitshe lenzani lo walithatha womuntu ameleke khana sokutshela buza uDavide mhlazane ethola uGoliath mbuza ukuthi ilitshe lenzani Jesus uDavide angitshela kancane uDavide na uthi ayifunda incwadi zakhe he will tell ukuthi the Lord is the rock njalo ukutshela kanjalo ukuthi uJesu uyidwala lami utshela kanjalo uJesu akanoba uDavide utshela kanjalo ukuthi uJesu uyidwala lakhe njalo uthi amandla ami siphephelo sami nenqaba yami lesi sitina bona isitina sakhulu khona vele ngiyeza khona singasebenzisa mara itshe alifani nesitina ngithi nginalo mina itshe ifile athinta ilutho ayikho into engatshintshi ilitshe njengoba Jesu angeke atshintshwe umuntu noma ngabe wanqatshwa abantu vele wanqatshwa abantu kibo bamnqaba watholelwa estabulini seyinkomo wanqatshwa na uPeter umfundi wakhe ke ngelinye ilanga futhi esemtshelile nakathi Jesu la uyakhona nyoya nawe athinga kakhandi qhude uphike nanqatshwa
Athu izayo alikhashulwanga abanye ezandla zabantu. Izayo izayo. Nawu uDaniel. uDaniel alikhashulwanga. uDaniel chapter 2 verse 35 u34 uthi alikhashulwanga ngezandla zabantu. Ithi legumbi elikhethekile eliyigugu. Whether vele the stones are precious, vele we value the stones. Angisho nani la eSouth Africa sikhulume nje bazalwane. Nani la eSouth Africa you value your gold, although ningayi own. Precious stone. It's a precious stone. Angisho you value your gold. Yinga umuntu uzothi mina ngifuna ukushada nge-white gold. You value. Nasekhiba lo ufika ke value they are diamond. Angisho vele sinawo amatshe thina la eSouth Africa. We value them. See la eSouth Africa. So lithi leli likhethekile. Leligugu kuNkulunkulu. uJehova. Ngoba phela abantu banqabile. Angisho abantu banqabile. Kodwa umnikazi ngoba linomnikazi walo. Lithi linomnikazi walo bangcwele. So njengoba linomnikazi, umnikazi li precious, liyigugu, uyalivaluisha. Ithi njengoba ngithi mina bebakha, why bebakha ngani? Bebakha futhi uyazi ungayobuza abantwana bakaIsrael mhlazane badiliza indonga zaseJeriko ngendumiso sisithofo ngamatshe wayakhiwe bathiwe indonga ngoba lana amatshe nabo babeyitshela ukuthi sivikelekile. Kodwa lafika itshe legumbi elikhethekile. Itshe lezwethe. Afika ngababuza nje abantwana bakaIsrael bangatshela ukuthi hey salibona ngazane sithi hayi asirawundi nje sihlabeleke. Zawa indonga ezakhiwe ngamatshe. Kusho kona ukuthi wayengaphilile sisithofo. Leli elethu liphilile. It's a source of life. Linikeza ukuphila empilweni yomuntu. Mayifikile uJesu empilweni yakho ukunikeza ukuthula. Uma efikile uJesu empilweni yakho ukunikeza ukuphila okungaphakade. Nikeza ukuthula, akunikeza ukuphila. He is the source of life. Uyitshe eliphilile. So ngicela sifundeni bangcwele. Zoze ngihambe kakhulu. Ngicela sifundeni. Asifundeke. 1 Peter chapter 2 from verse 4 to 8 sime lapho. Sizoqhubeka mhlawumbe isikhathi lasivuma. Angifuni ukuhamba ngaso kakhulu. 1 Peter chapter 2 verse 4. Sondelani kuyo iyitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu, kepha kuNkulunkulu likhethekile liyigugu, nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngayo uJesu Kristu. Ngokuba kukhona embhalweni ukuthi bhekani ngibeka eSiyoni itshe legumbi elikhethekile liyigugu, okholwa yilo akasoza jabhiswa. Ngakho kini enikholwayo liyigugu, kepha kwabangakholwayo itshe abalinqabayo abakhi lona elaba yinhloko yegumbi, netshe lokuqhuzula
nedwala lokukhubekisa baqhuzuka bengalaleli izwi okuyikhona bekumisilweyo. uNkulunkulu makasisi ukufunda kwezwi lakhe. Amen. Uthi sondelani kuyo iyitshe eliphilile elinqatshwe ngabantu, kepha uNkulunkulu likhethekile la liyigugu. Nasi le statement engifuna ukuza kuso lithi nakhiwe njengamatshe aphilile. Nakhiwe njengamatshe aphilile. Okay, sisho ukuthi angiphe ithi ngifundele okusho yilo ilona imessage ithi present yourselves as a building stone for construction of a sanctuary. Kusho imessage bese ithi ilona good news. Good news. Ngicela ngifundele good news. Khona nayo khona into eyisho good news. Ukhona ophethe good news. Ngicela ngifundele nje good news. Uverse 5. Ngicela uverse 5 good news. Come as a living stone and let yourself be used in building the spiritual temple, where you will serve as a holy priest to offer spiritual, acceptable sacrifices to God through Jesus Christ. Hallelujah. Come as a living stone. Let yourself be used in the building. Oh. Let yourself be used in the building. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo. Nayi inkinga ke sisithofu. Sengifikile kuKristu. Phela indaba yethu ayiphelele entindisweni. Sengifindisiwe. I need to allow God ukuthi noma uNkulunkulu nomoya bangakhe mina njengetshe eliphilile. Nayi inkinga ke gogo. Wena wake wabonaphi gokumthambo? Ilitshe licontroller the builder. Lithi ngifake la. Mina ngisuthi ukungena la ngifuna ukungena la. Wake walibona gogo. Kuloko kwakhiwa ke sikhuluma ngokwakhiwa wena uyazi ngokwakha ngikhuluma ngokwakhe. Wake walibonaphi ilitshe? Litshela the builder umuntu olakhayo bese lithi ungangifaki lami mina ngisuthi ungena lami ngoba uye uthi mina ngibe used in a building. Wake walibona philo lilitshe gogo ngoba ulithi sakhiwe sivuleleke lo muntu enze lendlu kamoya sakhelwe kuKristu. Yebo lisho njalo phela base-Efesu lithi lakhiwe phezu kwesisekelo sabaprofethi. Lithi uJesu uqobo lakhe ke ayintshele kuwo nenzindo lakubani abamoya. Manje usho kanjani mina ukuthi mina I don't fit. Mina njengoba ngiyisa ukuthi uNkulunkulu afuna ngingene la phakathi nendawo bese yithi mina ngifuni ngoba mina ngifuna ukuba yi-Facebook ngibe ngaphandle ngifuna ukubona yonke umuntu. Phela i-building in a foundation and our foundation is Christ Jesus. And ngiyabona le kubekwa ilitshe phezu kwelitshe. And akazi ubeka ilitshe elingafani naye sisithofu. Ubeka ilitshe elinekharakter yakhe. Akakwazi ukubeka ilitshe elinganathando. Wena akakwazi ukubeka ilitshe elingafani naye. Kanjani? Nake nayibonaphi? Asibuzeni bazalwane mina ngiyayithanda ngoba ngiyaxoxa. Ithi le nto le wake wabona inge yakhiwa ngomampala ngalawa la ngaleyitina lezi ezakhiwa ngapha ezenziwa ngapha eStore. Bese uza neFacebook uhlanganise nayo uze nomampala still angeke kwenzeke. Umhlolo ke lowo. Hayi umhlolo lowo. Uthi nakhiwe libe yindlu kani
kamoya umnikazi wempilo bangcwele ngathiwa umnikazi wempilo angizakhi mina and angiyiboni iposition esutha mina ebandleni uNkulunkulu obona iposition esutha mina ebandleni haleluya yebo liphilile heligugu I'm proud of kodwa mangivuma ukwakhiwa ke ngizofana nalo ngithembeke ngibe faithful fanele sibe nama character alo sifane nalo uma ethi uNkulunkulu masenze umuntu uthini abe umfanekiso wethu asifuze yingaka afuna simfuze ngoba ufuna ukwakha uzokwakha kanjani ngento engamfuzile ngoba kufanele phela ngifane naye kufanele ube nomoya wokubekezela mina uNkulunkulu uyasibekezelela bazalwane uNkulunkulu uyasibekezelela kumele ngibe necharacter kaNkulunkulu eyakhe ngifane naye yebo kune-character kaNkulunkulu engeke siyifuthi kodwa kune-character I-expectayo ukuthi yibani ngcwele ngokuba mina ngingcwele nibe yitshe nalo yebo uzoba yitshe phela ukuzokwakha phela ngalelitshe lelitshe lelimele libe ne-character yakhe uzokwazi ukuphuma ke-building le ayifunayo eyindlu kamoya iba yitshe uthi nakhiwe nibe yitshe eliphilile hayi elifile unenzani vele ilitshe elifile yazi kuyingozi-ke bazalwane ithi ngixoxe lento kuyingozi ukuba nelitshe noma-ke ithi thina siyuza i-bricks sibe nesitina esingekho ku-building it's very dangerous ngicela ukutshela abantwana abancane benza ngaso imoto bayiphushe badlala abantwana ngayo nakuletha imvula uyakhonzwa omunye nyathele omunye athayile isihlahla esingcolile nakuliwa omunye uyadopha uyashaya kuyingozi-ke ukuthi na umntwana kaNkulunkulu ube yitshe elingekho ku-building ingozi wakhiwa indlu amoya indlu amoya hayi yabona le yethu le ngiyakhayo le ekhaya goga ifani le kamoya mele izinto kunalento engangikhula sisitofo abakhi bonke babenento bayibiza ukuthi yi-waterpass ngikhohliwe ngazi nge-English yini angisho mama ngiyakhuluma isiNdebele manje sikhuluma Afrikaans yi-waterpass bebeyithatha umuntu nakakha uyayithatha ayibeke i-building ayibone ukuthi le nto iqondile lesitina singene right sifitha ngendlela right lapho yes and sifakwa uNkulunkulu asisifaki umnikazi owakhayo azakhela elakhe ithempeli likamoya oyingcwele yebo ngcwele ubuKristu obungcwele nizothi yesibambela yena uma akadingi ukusizwa uNkulunkulu akasizwa bazalwane akadingi ukusizwa uNkulunkulu akasizwa uyazakhela lamatshe uyawafuna lamatshe wakhe ufuna ukuthi naka wabuka sisithofo awalibona ukuthi leli lifitha la ngizolufaka la lingena ku-building mara hayi thina sifuna ukuzingenela abafuni bafuna ukuzingenela sisithofo baningi abanye baze bangalela sebandlela kwelinye ngoba ufuna ukungena la ufuna yena bangcwele sibabonga uNkulunkulu
uNkulunkulu uye uthi uyasabela ngomusa wakhe ngokwesilinganiso sakhe. Uyasabela. Nami mhlambe if ngelanga usisithobo nakhuluma nami nobaba ngabashiya lapha ngaphandle mhlambe if they think ngalo la ngabe ngabashiya abakhuluma babodwa. Ngamshando sisithobo sathi hayi mama Monday athi mama mfisa kufanele uqale ushume ngambheka so ngathi ngaphuma la ngabashiya abahleli nobaba khona lapho babehleli khona. Ngoba nje ngangayiswa nje le ndaba le ukuthi kufanele nyoma phambi kwebandla mina. Ngangi right nje mina ngokuyikhonzela kumnandi musukhonza. Kumnandi ukhonza. Kumnandi uhlala phansi. Umkhonza uNkulunkulu umlalele ukuthi uthi ulalele kahle ukunyenyeza kwakhe. Manje thina sifuna ukungena la ngafuni khona ukufitha. Bangcwele. uNkulunkulu uzenzela yena ngokwentando yakhe. Mhlambe ngicabanga ukuthi niyathanda. Kuningi engakutshela ukuthi khona abantu babethi Sunday school athi nje yo mama kuba ungifundisani lapho. Kunjalo. Yeah. Khona bebasho mina I'm telling you athi Sunday school athi kuba ungifundisani lapho. Uthina nanguwa nje ngizoyikhona mina le nto. Uyayifa ngoba uNkulunkulu uzenzela ngokwakhe and God check the attitude of the heart. Jesus. Attitude. uNkulunkulu ucheckani ukuze ube yilitshe ubheke inhliziyo ukuthi uzovuma na nebakhuba ngelinye ilanga uzowuma na ngoba phela uma ebabhalele konke mnandi la mnandi basekudingisweni bebabalekile bekunzima kodwa nje akathi hayi uthi sondelani kuni yiyo nje ezolisiza uyi source of life yiyo solwela izimpi mina ngeke ngilwele nguPeter ngihleli khona angeke ngize ngilwele kodwa ukhona umuntu onganilwela kangcono kunami sondelani kuyeke bese niyakhiwa ngiyavuma ukwakhiwa uNkulunkulu kancane asivume ukwakhiwa uNkulunkulu hayi abantu hayi umuntu ozothi ngathi uyakhona wena akukhona uNkulunkulu I confirm le ndaba uNkulunkulu wakhiwe uNkulunkulu akumonde ngoba futhi ukwakha ke akumnandi ngelinye ilanga hey akumnandi fanele uthobe phela kuphela akumnandi ukubona uNkulunkulu wakho uNkulunkulu akumnandi fanele uthobe ayisho Jesu vele watho lithi menkosi okunye walalela kwaze kwaba sekufeni ngathi sesiphambana uma une character ufuna ukuba yilelitshe uyalalela awuphikisi mina angiyazi sithole vele ethi ilitshe malukhonone kanjani noma ngabeli nomlomo gogo uyabona uNkulunkulu punish abantwana bakaIsrael for ukhonono bekabaphanisha nawe sometimes uMose bekaza plead athi uNkulunkulu susa mina ke ngoba ukuthi abantu bazothi bathi ngibakhiphile uthi uzobabulalela ekhaya bona uNkulunkulu beka nje ukhonono yabulala yiko nokhola ngelinye ilanga namadoda wavula wathi nje nani wathi ngoba uNkulunkulu akamfuni umuntu okhononayo kumfuna uNkulunkulu umuntu okhononayo okhala njalo akamfuni uNkulunkulu umuntu okhononayo vele kumnandi ke ukwakhiwa uNkulunkulu ibuke kuJeremiya endlini yombumbi fanele udlule emlilweni so lithi levili athi asibamba si right asikho right kale phansi akulula ke kwaNkulunkulu akulula kufani
nokwakhiwa kwendlu. Angisho yini wena noyakho ufuna ukuyakha nge2 weeks iphele. kaNkulunkulu angathatha 10 years aloku akwakha. Akuthi phaqa angathi buya nesemini. Akakadangana yente na ayakabi right le. So mayibuya nentama ayakabi right. Uvume ukwakhiwa uNkulunkulu. Uthina kaqhubeka ke athi sakhiwe sibe yindlu yomoya ubupriesti obungcwele. Bangcwele lithi izwi Nkosi we are royal priesthood. Angisho vele uvesi 9 wala ukukhuluma ngalento. Kodwa ke ila ukuthi umpriesti uma sikhuluma ngale muva ngale Old Testament nayazithanda ukuzilanda ngale. Umpriesti kwakungekusiyo noma ubani kwakungakhethwa noma ubani bathi wena uzoba umpriesti. No. Wayekhethwa endlini kaLevi. Bese noAaron ke uNkulunkulu wamenzela ifavor. Uyabona? Kodwa abapriesti bavela kuphi endlini kaLevi. And is the only office that is still standing until today. Amen. Uthi ubupriesti obungcwele lalela. Angifuni ukuhlanganisa. Ubupriesti lo bakababo bakhe. Ngifuna size la ukuthi wena umpriest endlini yakho. Wena umpriesti wakho. Abapriesti babenzu yibo babenikezwe isilwane bese bayahlaba bacela intethelelo on behalf of abantu. Unjalo uJob lithini iBhayibheli wayevuka njalo ekseni ayocelela abantwana bakhe intethelelo kuNkulunkulu athi mhlambe babonile ngazi mhlambe bahamba khona. Mhlawumbe. So umpriest wena endlini yakho. You pray in your house. You teach your children the word of God. Umpriest wena endlini yakho. Hayi ukuthi ngizomsisa eSchool. Bayazibonela. Ngizamsa kuyuthi kusisithofu uzozibonela. Ithu awathoza isho lutho. Mncane nje umtshele ukuthi sisi. Nezolunga nebhasa lami kanje. La sihamba ngoThixo. La sihamba ngeyimiso zikaNkulunkulu. Hayi ngezakho la sebenzi. La the owner of this house is God. Qala uNkulunkulu qala before siza sonke. Sebenzi wakho. As a mother, njengomuntu omusho sindisa uwedwa ekhaya. Ngoba uNkulunkulu sometimes ukusindisa ngoba akwethembile. Amen. Awusindisa ngoba akwethembile. Uthi hayi lo uzohamba nami. Noma ngabe kunzima. Angisho ngathi mina akulula ukwakhiwa. Noma ngabe kunzima ngelinye ilanga akumnandi. Akumnandi ngisho. Kodwa ke uyama ngoba wena uthe Nkosi ngiyavuma ukwakhiwa uwe. Ngiyamthanda uNkulunkulu. uNkulunkulu akamforce umuntu ukuthi amenze into. No force. uNkulunkulu akamforce umuntu. Akamforce. So umpriest wena endlini yakho. Bese athi ninikele. Ya indaba yomnikelo ke it's ninikele. Yeah. Ninikele. Ithi ukhuluma ngomnikelo oyi3 nje. Angizokubala la omunye. Ngizoqala ngalo lithi incwadi yabaseRoma. Nikelani imizimba yenu ibe umnikelo ephilile engcwele. Qala ngomzimba wakho. Okomoya sikhuluma ngento zikamoya manje. Wakhiwa indlu kani? Kamoya. Wakhiwa umzimba wami. iBhayibheli lithi anazini ukuthi imizimba yenu ithempeli likamoya oyingcwele. Amen. Kusho kuseKorinte. Amen. Imizimba yethu
kahle kahle njengoba bathi wakhe imizimba ngoba thina siyi-temple, my body represent Christ. Yingakho athi ngoba seGalatia makabunjwe phakathi phakathi makabunjwe. Uyabunjwa uKristu, uyamvumela ukuthi uNkulunkulu ambumbe phakathi kwakho. Uyavuma? 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 Uyabunjwa. So that uzokwazi ukumveza. Angisho impilo yethu must reflect the character of Christ. Our lives must reflect the character of Christ. Izoreflect kanjani? Angabunjwanga kanjani? Ngihamba nje abantu bakubuke ungakhulumanga. Ungakhulumanga sobhayela uthi athi omunye ngiyafisa ukufana nale ntombazana. Ungakhulumanga. Ungafakazanga. Ngenkambo. Phela thina sicabanga ukuthi njengoba bathi uKristu, bazalwane, hayi lokuma la ushumayela. Impilo yami mayimkhome uKristu. Ukuhamba kwami makusho uKristu. Ukukhuluma kwami makukhome uKristu. Mshumayele. Mshumayele ngokukhuluma. Orushumayele uthulile nje, uthulile impela. Ingakho sithi mhlawumbe sithi nabantu babone sihambiso kwakhe. Ngoba siyadinga ukuhambiswa okukaKristu ngoba yile sitina efanele singene lapha ku-building. Sakhe leya building leya. Bangcwele, awuwethi ukuthi sibizwe ukuthi siyitshe. Elifanele elifana noKristu. Ngiyabuza umbuzo nje. Angifuni ukuthi uyicabangele wona uthi nomuhlelo uthi ekhaya yangizwile bakhuluma ngethi but ngifanelekile yini mina ukuba yitshe elikwazi kwakha indlu kaNkulunkulu. Onkosi ngikalela phansi ngiza kuwe ngiyayinikela. Nkosi ngiyavuma manje ukwathiwa uwe ngibe yindlu. Sure. Ibe umnikelo. Ibe umnikelo. Sinomnikelo bangcwele ngemizimba yethu. Umzimba wethu must represent Christ. My Jesus. Asikwazi ukwenza izinto uNkulunkulu angayifuni ngemizimba yethu. Yethu we are saying we are the children of God. Kanjani? Asikwazi ukwenza umathanda. Asikwazi. Kodwa lana mele uvumele ukwenziwa uNkulunkulu. Siye. Bangcwele, God is at work, hayi thina. Mina ngisebenza noNkulunkulu. Mina ngisebenzela God is at work empilweni yami. Siyabongela ukuthi wena usebenzana. Kodwa God is at work empilweni yami. Uyo wenzayo umsebenzi. Angikwazi ukuthi mina ngiyazenzela. Ngizenzela kanjani? Nginawo amandla mina. Ngumnini amandla wonke mina. Ngiyakhona ukubuka mina. Ngiyakhona. Hayi bangcwele. Who are you? Hayi bangcwele. Hayi bangcwele. Uthi sinikele. Uthi sinikele imizimba yethu. Nikeleni ngemhlatshelo komoya eyamkeleka kuNkulunkulu. Eyamkeleka kuNkulunkulu. Yeah. Ngikhuluma ngomnikelo la. Umnikelo oyindlu. Kunomnikelo kumaHebheru wendumiso ukumbonga uNkulunkulu. Ya, lokhu angikusho ke Nkosi yami noma ngangixoxa kodwa ngizabe ngikhuluma iqiniso. Ithi lento inkonzo yendumiso is very important. Lokuthi
nami ngiyama bazalwane ngicela ukuyisho lento and nami ngiyavuma lecala uNkulunkulu ngoba ngiyama sometimes ngaphandle ngesikhathi which is wrong ngoba uma uNkulunkulu ngoba asifunde incwadi maHebheru mhlambe bazothi uma municipal beli idoor angifundi le ndaba angifundi idoor lezi angifundi ku Hebrews chapter 2 Amen. Hebrews 2. Okay. Asifunde ku chapter 13 verse 12. Bazo understand 13 verse 12. Asifunde Hebrews chapter 13 verse 12. Bazo understand like when ichaza ngcono. Nokuthi izo round. Hebrews chapter 13 verse 12. Ngakho-ke naye uJesu ukuzangcwelisa abantu ngegazi lakhe wahlupheka ngaphandle kwesango masiphumele kuye ngaphandle kwekampa sithwala ihlazo lakhe ngoba lapha asinamuzo miyo kepha siyawufuna ozayo masinikele njalo kuNkulunkulu ngayo umhlatshelo wokubonga okungukuthi isithelo seyindebe ezivuma igama lakhe Isithelo sesindebe esivuma igama lakhe. bangcwele sezindebe wena ungena ngesikhathi sezwe Siya. bangcwele nami bangcwele ngisho ngathi nami angizikhipheli ngaphandle nami ngiyayifaka ngoba ngelinye ilanga ngiyambiza ngikhiphe ngishuma umthetho ngithi kithiwe asambe siyolungisa lento ngapha ngesikhathi sani iqalile indumiso ethi mina mangidumisa uNkulunkulu udinga ini isithelo sendebe Eyivuma igama. asivuma igama lakhe hayi bangcwele bandla we need to repent we need to repent uma inkonzo iqala sonke kumele singene phakathi sonke sibdu laba they are connecting they are initiating they are connecting abantu abathi wena uwe ngokwakho kufanele uhlabelele uwe ngokwakho kufanele umvume ngeyindebe zakho uwe okufanele njani umvume wena ngeyinde uNkulunkulu athola isithelo esivela kuwe umtshela ukuthi wazi wamuhle Kristu awu ngiyathanda ngiyabonga ukuthi wanginika impilo ngiyabonga ukuthi ngiyaphila namhlanje ngivusiwe ngomsa wakho uyayidinga uNkulunkulu lento uyidinga kithi sonke singaba angisho ilitshe leli yindlu kamoya le ethi umsebenzi wayo ukuthi kufanele umdumise uNkulunkulu umsebenzi wakho ke wena ndlu kamoya woza wena nayile ndlu kamoya kufanele njani idumise uNkulunkulu umnikelo ozothokozisa uNkulunkulu ozothokozisa uNkulunkulu hayi lo wethu hayi le rush sakile bangcwele abanye ngiyakholwa nje nakudunyisa umunye uthi baceda nini laba basuke thina siselizwe aqali kanjalo ayihambi kanjalo iqala endumisweni amalo buzindonga zaseJeriko ukuthi indumiso yenzani ibuze kunezinto ezisukayo yebo kunezinto ezisukayo empilweni nami uma ngimdumisa kunezinto uNkulunkulu angidithizayo empilweni yami njalo Sikuthumela ngendumiso kuphela thina sisuke sicabanga ukuthi into kaNkulunkulu i-one sided into kaNkulunkulu iyi-package uNkulunkulu uyifuna injengoba kinjalo iyi-package hayi njengoba thina siyi-divide mina ngifuna izwi mina ngifuna izwi nje cha iyi-package
asikwazi ukuyitshintsha. Siyitshintsha kanjani lento epackage? Phela kuyona yethu kunomnikazi. Mangcwele sikhohliwe ukuthi senziwe ngomfanekiso wakhe. Wathi simfuze. Chapter verse 6 uyaquote uIsaiah. Ngicela simfunde lo Isaiah nimuzwe. Angisho nimuzwe umfundele uPhutholani, mara asimfundeni kuIsaiah 28. Simuzwe ukuthi uthini. Nimuzwe kahle kuIsaiah 28. Ukuthi uthini verse 16. Siyamfunda kuIsaiah 28:16. Yebo. Ngalokho ithi Nkosi uJehova, bheka ngibeke Siyoni itshe lesekelo, itshe livivinyekileyo, itshe legube elinqabileyo lesekelo esiyiso, okholwayo hayi kubaleka. Niyayiva bangcwele? Uthi bheka ngibeke Siyoni itshe eliyisekelo, the foundation. Hayi man. Uthi ngelinye ilanga uJesu nakenza umfanekiso uthi ithi ngiye ku-conclusion yakhona uthi nakajoy concluding lo owakhe indlu edwaleni yilo ozwa izwi lami bese yalenza. Uthe nakayiqala kunabantu ababili, khona owakhe esihlabathini, khona owakhe kuphi edwaleni. So lana ithi uyitshe eliyini eliyisisekelo eliyi-foundation. Bangatshela abantu indlu engene foundation right ayimi iyawa. Indlu engana foundation right bangcwele iyawa. Our foundation is Christ Jesus. Amen. The rejected stone, the precious one, the chosen one. I-foundation yethu uthi ngibekile uthi itshe elivivinyekile, eli-tested, li-tested, lidlulile. Umhlabelelo ngizomethemba njalo ngoba uyayazi indlela yena uzongihola ngeseke ezulwini hola ngibonge ajenje wane umthwalo wangishiyane uzomethemba ngoba uyayazi indlela, uvivinyekile, uyazi ukuthi nempilo yethu iyavivinywa. Uyayazi. Uyasho khona la kuPeter athi usishiyele isibonelo sokuthi sibizelwe kuphi enhluphekweni. Yebo. Usishiyele isibonelo. Vele livivinyekile. Suka. Tested ayikho. Impilo yomzalwane ngeke ibe tested. Uthi ubaba uthi njalo uShumeni athi ayike wena uyajabula phela iviki kumnandi wabe hospital athi ayi kumele uhlole kahle lempilo yakho ukuthi i-right yini. Ngoba hayi phela hayi kuningi. Sisho kanjani ngisho? Hayi kuningi. Siyagoba shomani manje bayagoba. Siyagowisha. Lo sabangelini awuhlala ugowisha ningi. Awuyamasarani ningi uyagowisha, ugowisha ekhaya, ugowisha emsebenzini. Ngisho nana inkonzweni ugowishe. Khona la yindawo kungafanele ufane naye ube nenhliziyo yokubekezela. Ufane naye ube nenhliziyo uthi Nkosi ngiphe. I-character kaJesu ithi uJesu uyathethelela. Nithanda kanjani lesitho? Uthi uJesu uyathethelela. Bangcwele. uJesu akasibaleli.
akasibaleki nangifika ngithi inkosi uyangi-embrace ngothando angamkele thina siyabalelana lento uNkulunkulu angayifuni and iBhayibheli lithi uthando alinamacubu alirecord anything that is evil usho iBhayibheli hayi sho kanjani uyayicontract uthi livivinyekile bese uthi nakaqeda ngithatha vele la uthi itshela legumbi elinqabile lesisekele esiyiso the true foundation hayi lamanye ama foundation the true one hayi lawa mangifuthi ibhidlike hayi bazalwane Hallelujah. yingakho uzakuthi yebo David engiyamthanda uthi bengulathi Jehova mandla ami inqaba yami dwala lami laphakathi uyabuva lo muntu uyayazi lento David hambe nayo uvivinyekile kwayena uke walala manje ubhala lento uvela ukolala emhubeni uyagishinyiswa Asho uNkulunkulu iboni ufuna ukuthi njani elifithayo uNkulunkulu ufuna itshe elifithayo ngiyamthanda ke esethi kuverse 8 kuverse 7 yeah imessenger le ethi kuverse 7 sisitshopho he's a precious stone that I'm proud of imessenger ngifune kumessenger tholela yisho uyayikhayisa ngayo wayeyikhayisa ngokungamandla akhe ngoba uyamdefenda in times of trouble uba nayo uyamlwela izimpi bangcwele uJehova uyasilwela Hallelujah. izimpi ngicela ungayitsheli ngisho ukuvuka uthi lokugezela uthi uvuke ngoba bekufanele zikhona izimpi zasebusuku yebo yingakho umuntu bathi ulele wavuka eshonini bese bathi hayi ulele kahle bangazi ukuthi uhlaselwe yimpi yasebusuku yamehlula kunezimpi zasebusuku zikhona uyingaba yethu la siphephela khona usiphephelo sethu ungamandla ethu yingakho he's a precious stone that we are proud of sibalekela kuye sihamba nendalo yonke usho kanjalo Solomon athi igama likaJehova lingumbhosho onamandla olungileyo ogijimela kulona uyalondeka Amen. sibalekela kuye akukho la singabalekela khona nokubalekela umuntu kusasa yakukhumbuza awuzokhumbuza umuntu athi ungakhohlwa wabenza into encane ungakhohlwa ukuthi ngala ngishonile umntwana ngakwenzela lokho ngalo wenze kodwa nokubalekela kuJehova he will never ever ekakukhumbuze nangosuku olulodwa noma somhlubuka ngiyakukhumbuza My God. bese athi uverse vele siyavala abazalwane mara ngifuna ukuya kulo verse 8 ngiyamfuna lo verse 8 uthi uverse 8 uthi lana ngakho ke enikholwayo liyigugu kepha kwabangakholwayo kuyitshe abalinqabayo abakhe lona liyinhloko bese athi verse 8 netshe lokuqhuzuka nedwala lokukhubekisa bakhuzuka bengalaleli izwi okuyikhona abakusele lokuqhuzuka ukukhubekisa ngoba ngakholwayo noma mhlawumbe uyakholwa ulaleli masonto ngoba phela kuyenzeka ukuthi wena uyitshela ukuthi uyikhona kodwa umlalela uNkulunkulu uzokhuzuka ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abalalela izwi lakhe lalela ngiyazi ukuthi nakushunyelwa kuba ngathi siyalizwa
Yeah, atmosphere abantu baze basukume ubone ukuthi umuntu yazi nongathi uyamtholiwa ukuthi befuthi sorry umfundisi bekathini omunye ke siwanga lutho ubone nje lo msindo wabona lokusukuma wabona lento iatmosphere wasukuma ngoba ubona abanye bayasukuma akezwanga silutho uNkulunkulu udinga abantu abazozwa izwi lakhe uma ngabe besilizwa ngabe sihamba ngokufanele inkosi ngabe sihamba ngokufanele inkosi yebo ngabe sihamba sibuye sigxilile ekholweni ngabe we are rooted in Christ ngabe we are rooted in Christ ngabe siyazi ukuthi hayi noma ngabe mina I'm rooted neimpande mina anyakaziseki uKristu akanyakaziseki lithi izwi lenkosi akaguquki so njengoba engaguquki yini thina into esiguqulayo nje sesihamba naye angisho sesivumile ngesisithofu siyakhiwa sizofitha la phela kahle kuhlala isitini phezulu kwesitini kuhlala isitini siuKristu Jesu siyi-foundation bese kuza mina-ke yabona uNkulunkulu bese usibeka ngendlela enekahle ngendlela afuna ngayo kuthi lo uzofitha la kule khona lo uzofitha la lo kumele abe yile sitini yawazi amatsha i-foundation ngaphandle bese abantu abafuni ke bangale mhlawumbe uNkulunkulu ufuna i-foundation yebandla angisho wona awaveli phela namanje lawo so mina ngifuni ngoba angeke ngize ngikhona ukuvela ngoba uNkulunkulu ngifuna ngilapha ngi-foundation mina ngifuna ukuba yi-spirit ngifuna ukuba ngale ngaphandle uyabona nalesi singaphakathi angisho singafakile singaplay stereo sisitop sivale phela uyayibona mara lesi angisho ngifuna ukubonakala lokushisa uzokumela yini inkosi yami nale imvula nabo konke uzokumela na lezi imvula uthi sondelani kuyo eyitshe liphilile lenqathu likhethekile ngumnekuzwalo haleluya liyigugu yingakho sithi Christ is our precious stone because liyigugu kumnikazi yazi into bangcwele into yakho ithanda ngisho oyivelisha ngisho impahla awufuni ngayo niyazi lokho njema ngibona awuwashi ngasemshinini ubela uthi nje ngizoyibamba ngezandla zami hayi sengamane ngayigoqa ngibeke masonto ngithi le day inesikhathi ngiyiwashe ngale ndlela engifuna ngayo hayi ngifake emshinini ngafaka emshinini lokho kunandaba mali into engiyibona ingafuna ukuthi washeke ayiveli ithi ngifuna ukuthi yenzeke ngendlela engifuna ngakhona sinjalo kuNkulunkulu kodwa unfortunately we want to tell God ukuthi mina ngifuna ungena la angifuni ungena la uthi sakhiwe sibe indlu kamoya sibe yithempeli uNkulunkulu uyakha kumuntu bangcwele uNkulunkulu uyakha kumuntu bangcwele uNkulunkulu uyakha kumuntu amen uthi sisondele kuye uyakha uNkulunkulu kumuntu bakwaqhubekile nto bakubuke kancane gogo baloku bathi hayi asusa into eyi-1 ngonyaka babukasha athi into esungakayi uthi wena uNkulunkulu athi nje eyi-1 hayi ayeke ezi-99 and mina ngi-expect ukuthi asuse ezi-99 uNkulunkulu athi 1 only akwakhe uphuma ufana negolide sho kanjalo ulona ukuthi wakuthi ngivivinyekile yophuma ngifana negolide
Nkosi. Hallelujah. Uthi sisondele kuye eyitshe elikhethekile. Sibe yindlu okumoya. Sibe ubupristi obungcwele. Sinikele eyinkosi. Bangcwele na umbuzo wami ukuthi uyilo yini na uyibuka impilo yakho. Can you stand and say Nkosi ngiyilo lelitshe elungela ukwakhi ukungena esakhiweni sakho. Bangcwele listen sengivala ngifuna ukuvala ngalento ukuthi when abantwana baka-Israyeli bakha ithempeli lika Solomon lithi izwi lenkosi amatshe wayelungiswe enkwalini. Wayelungiswe enkwalini. Lithi la kungakhali khona kwakungenamsindo ke lapha. Belungisa amatshe azokwakha ithempeli kaNkulunkulu. Yebo. So asivume ukulungiswa uNkulunkulu ngezwi lakhe. Asivume ukusolwa uNkulunkulu ngezwi lakhe. Nkosi. Asivume bangcwele. Amen. uNkulunkulu uthi kuDavid, I found the man after my own heart. Yabona ungafunda ngoDavid uzongebuza ukuthi mara ngoba lo muntu wayona kodwa i-one uNkulunkulu wayithanda inhliziyo yakhe ngoba bekanenhliziyo ekwazi ukuzivuma isono and confess isono bese ucela intethelelo kuNkulunkulu immediately. uNkulunkulu udinga ibandla elinjalo. Nkosi yomsini busi. Hallelujah.